Fam Saddam Hussein a Iraq kha adu lo chunga mel dang lam na tlangan hu chho ania ama pu Saddam ange ngei po kha aming soya pianga aming malama fam ti thu soitel zia angai ang deuh hi Iran chunga thleng theireng ni in alangta achan chu Israel sarkar mai ni lovin ama putam pu yamewin teran chu asanru ati chel chul tot latani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan karkal ta zir tom ni tu khan hebrai tonga ta thu soi zel du tur khopa ramle nam tan penazetin sap tonga thu soin Iranian mi puite chu kan do hi nang ma ni in ni lawa kumsomli paruk chung zet rap hual tu cheu lal rot ching te kan do ani zok ti in a hilani kha yet in defending ourselves mani in ven wanga che kan ni rualin midang te po kan veng him telani kan then om arab ram te kan veng hima anni po in launa le chian na manga Iran malak na te antuar na sa to hle thi Iran helvul len Hezbollah beya Syria rama anho tulu Assad kan ti hlum sak achina khan Lebanon rama sarkar thar apiang chom tamai ani kha heng ram pania mi puite hian ma kho eng ma kho thazok an nei thei pha ta chutiang chia chuan Iran po amuak mek che u ani tin intan thu cha kanaya kan be hi nangni in nilawa kumsomli paruk zet raphual tu che u rong taka lal thot ching be kan ni zo in zalen na kol aeng nai ta ni in kasia chutiang thil atlantika chuan ma sanga tanga in kom ngei tak thin he nam pani te in kung kai na hi apar vul le thei to ang khovel mason to tak hian hei hi ria se kadu khovela ral thuam hla omber hi khovela sarkar hla omberin anei kan rem ti thei ngai don lo ti hi Iran hian a nuclear ral thuam te chu a helvul len ho pek tumin ruwa manna aneya chu chuan nuclear wanga lau thong reng renga kan om thin na hi atak ani tir le zwal don si a and Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. Ilo ngai thachiangen Iran chu nuclear asiam theilo nan chawa beina tok mek an ningot lova Iran sarkar chu cheveka mipui sarkar din sak tumna ne Israel pasal thate anrammu alo ni zokti asoi chiang em ani chibai ule lalrem ruwa ta khiang te kania voin thole ni zun ni som pasari sang ni le som ni panga hi Israel le Iran in do ninga na alo ni le der to a an buaina chuan zia omlam apan hlei theilova an ngor zual zel zok ti hriat thei takin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan a theia piang in teran khopui chua san ro ti in thu chua siamin Iranian mi puite angena a fa chuam Israel sarkar thu soi thwal non ve in US President Donald Trump meu po in teran khopui rausan a hun ta e ati ve ta chul mayani in vauna le in soi thaina lam akok lo ti hriat takin Trump chuan Canada a ramro pui pasari te in tel khom na G7 in to khom poimo el khen po anrel tur ang anrel zo ma in Washington lampanin a thlo ho san hal wang mayani Israel le Iran in dona a thil thleng poimo zual bik tele englam hoin nge an buaina a thandang lam mek ti chungchang tenen kan bel chiang ho le aniang chu zolai di channel hian Belgian na rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poimo big reaction video kan siam thina mai lawa ilawin nang fak ve zel theinan khonga in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia Israel Defense Force IDF 2.2 Brigadier General Efi Defrina Iran ram hun sang zali chuang bituma hun za somnga chuanga hlotling taka loram muto anni thu inrinia soitu khan Israel sipai te chuan na zoka Iran an beile thuai to tur thu asoile ta chak mai teran beina kong then fai ani to a teran le a chevel hun sang somli chuang be ani to bok misal mun puile boruak atanga beina laka anin ven na baka
ral thuam ka chuan a hmun te beisak an ni to a teran khopui chunga darkar ni le achan vevel kan thlona te an thlok wal to a darkar somni pali chung wansanga tanga thli thlai reng tu drone an thlok kwal reng boka kan che du na lai te thli thlain kan ria du te an lo khon khoma ral do tu te an lo pui char charani teran khopui chunga zalian takin asom telin an thlok kwal renga kan ramut masak bera anin ven na te kan ti chiat awang khan alom om tak zetani בזמן הקרוב ביותר אתם תראו את reilo te a teran khopui chunga kan thlona te Israel Air Force thlona le kan pilot te in huang aya tola sarkar le amun puite kan beidona an torto te nena khaikhin rual lo khopana sa reilo te a an tuar le ngei done kun ler to taka kan om meka Iran nuclear team te chu nuclear bomb Israel noi bohlen nge na tur pe fel man ram tumin an man hlel meka he mi chungchanga hian engruai kanwala hlen chuak lo ni oma mi te soi thom ka ria ti swalian takani plotlin na satak kan changchiang hle to zo kasin Iran uranium khitfim na hun pui ber na lutuk tak main kan dei to a ala tul cheu ani poin kan bei non leang nuclear bomb ni tura uranium an siam dang lam na hun nuclear ral thuam siam na atana poimo ber beisak an ni to a chutiang thil te hlen chuak tu an scientist te po bitum an ni to hlom chu chuan ma theilovin kum tam tak chung ati chuan fum to ngei don ani chung zong te chu hlen chua ani diam to a ma se kan ti ngei tur thil tul ala tam hle שנים רבות כל זה נעשה אבל יש עוד דברים שנעשה. Israel Defense Force te video ti chua hi an horop te ka chiar thiam lo awanga ka hiat fia te chiam lo ni ma se angia langanin karon jep tela Israel rama zo na thlak tele juda mi zo te khan in thiam thovin karinga karon tar lang ve ani IDF fighter jetin teran khopuya sipai mun puya boklai Iran fighter jet F-14 pani an ka chiat lai drone thalak ti tlang than ani a he drone thalak atang hian teran khopui chu a in veng thei to lo ti achiang hle na a Iran ero chuan thil poimo jok dang bei ani lo na na IDF fighter jet shwai pen na atana kan da khamte an ni an ti zai thung IDF chuan Iran fighter jet thlok lai an kap la lai video po social media lama an pholanga Israel le Iran indona chungchanga belchiana kan lo ti chua to a te po chiang taka kan tarlan to angkhan Israel in khothlang miril ho siam an fighter le ama kut koi liau te po in Iran fighter jet te hi an chungtlak hle ni in alang India Today chuan Israel le Iran indowninga na a chuan ballistic missile mangin anin ral sai ton ve ni in aziaka fighter jet ngot du tok lova Israel in missile aka chua ve ta ka wangin atum afu chian lo awanga mi puite torna na sale zual sot theidin huna Iran po ading ve mek to ni in alang Iran ramin ati dan pa ngai anga thotani tu khowar ma thole ni jingdar khat pel hreta missile panga manga Israel abe na chuan Tel Aviv khopuya po chian na abel chale a Israel in ven na Iron Dome le US sipaite that po in dan theilo anei tanual mai Reuters chuan Israel rama thole ni tu ka Iran missile wanga thi mi pariat jet an ni thu atar lang Canada rama Kananaskis a G7 in to khom na atel mek US President Donald Trump chu nimin khan man mo zetin White House lampanin athlok ho thuta tumlok dan chuan thole ni po hian he summit hi tel tuan turangai ani kalet le thua yangai apoimo emani ti in Trump chuan Soluyan kil zo a thalak ho na an nei lain chanchin bumi te zo na achanga ka mu le hriat ang hi in muthiam ve vekin karing ka thei angaranga kalet le thua yanga yani ati Trump chuan achin than to danin social media lama bok thudeng khong tak aposa India ram sana a nimin tlai daruk le achan ve khan ti hian exa thu apho chua Iran hian pom tura kati inrem siam na apom turani za thlak takani nunna tam tak hlovin awm pha boka mol mang taka soi chuan Iran hian nuclear ral thuam anei turani lo ka soi non photo mitinin teran chu asan rang ro u
G7 ram intel khom te in ron khom na poimo lutuk tak mai po mang zo theilawa trama thlok let le chuan thlona chunga tangin French President Emmanuel Macron in ka haina siam dai to om tia dem tu chu social media kal tlangin achang le ta Washington lam kapan vut chan a riat lo wang ani in ka hai chungchang ani ringot lo chu ai da ya poimo chu ani ati keini in defense minister kan tiang chi US Defense Secretary Pete Hegseth point White House a ropuyan relna situation room apan vengal wata hetia tramale a defense secretary te chet vut chan hi chiang taka hiat lani lo ma se Middle East buaina so sang zela wanga US longlian le an fighter jet dual 10 tan hunan so son thut ne na in kung kaina ane nge rinani Hegseth chuan Fox News zona chu tlang ronga chang du lovin kan mi le sa te himna turata na apoimo wangani ati du leka Hegseth thupuang tu Sean Parnell ero chuan social media lama America sipai te chu raldo turin anin siam rem ni in atar lang ve thung Israel le Iran indo mek chungchanga Belgian na kan lo ti chua to a te po khan Iran ramin Israel abeina missile te chu US sipai te hian an lo ka tlak pui ti kan tar lang to ani kha Israel Air Defense System te chu Iron Dome Davita Virvom baka thal pani na le pathum na te an ni a Iron Dome hi Arab ram hual vela om an ni awanga Arab helhovin rocket launcher manga an ral sai fo awanga an siam ani boka athui bera po kilometer za emo mel somruk pani bial emo chaw huam phak ani a missile vek manga mel ma missile kap chetu ani Iron Dome mu te chu pakhat zela US dollar singli atanga cheng noi khat mante an ni nok hloma kilometer zathum hol phak Davita Virvom mu phei chu pakhat zela US dollar makta duai khat man vel zelani thal pakhat na le pani na te chu kilometer sang ni le zali vel zet hol phak ani boka mukhat zela US dollar makta duai nga te sena nga yani hau tak rem rem takani heti la hian fighter jet le thil danga in sen chiam tum ve ngai lo ti taka Iran chu Middle East vela missile nga filor lak ani a ballistic missile siam man te chu tolo zia zang ani lo lain cruise missile man tlom zet po ale lovin ama kut koi liaw liawin asiam chuak trawa chu anin chuan na ber po ani reng ani missile le drone siam chua lama thiam na le theina sang tak nei ani boka Israel abeina po ballistic missile rualin cruise missile le drone atho chuak tel zela chu ani Israel leilung den fu tir fau thin tu chu missile le drone man tlom te atho chua tel tir te an bitum chungin ballistic missile te chuan antum andeng futa thin hlom ni berin alang ballistic missile te hi leibo ruak himchin pel roka thlok sang atho san thei patop atho chho hnuwa leilam pana relate tam taka chaka bir thlawon von thin ani awangin atumram aden fu ma a loti chatura missile chho tan te ai chuan atuan arang fal big em zelani ole indo mek rengan ni awangin Israel le Iran indo ninga na a thil thleng te chu aki pakoya tar lang vek tur chuan mizo channel nei tu te hi keitiamin kanmal tran deu zel ri si a kantlin velori a cha chu ani ber hi ma se putrama meu man mo baklenga athlo ho pha von chuan thil hu phur om tak athleng don te po ni famia atir lama kan tar lan to ang khan Israel Prime Minister le US President te hian engkim anin shilton zel si a an pani ni a teran khopui rau san tura ring mangkhenga an tlang au to chuan engthil emo tak chu athleng don ni tura ngai min mia mai te ang Israel le US sipaiten Iran an beiron don nge Iran ramin nuclear asiam puitling man to a anin ven uluk le zwal angai zok ti la an puang zar du der si lo Iran hi nai taka tanga bei thei turin US chuan along sipai fighter rual engemaw zat zel phur theile B2 bomber khovel pum huwa pa bomrit berber thak theite zinga trafilor lak te po India tui finrian le Gulf tui pui vela anin choplok sa dai to a Israel veng tur po in Mediterranean tui pui vela anom sa diam to boka ayang lam po hoidon se US le Israel sarkar khu anin pe viau to ti hi fin fi angai lo thudik om sa ani
hetia anti let let chung hian khovel lo thon ron nuclear bomb Iran ramin alo siam man der to te ani lek phei chuan indo pui pathum na chuak don nge Iran ram khu Iraq ang khan ti dang lamin a om don zo in mu le riat dan te in ngai dan te nen lam comment mangin ron tar lang ve te u kan subscriber te ngai dan riat hi man hla kan ti te mai ania